Isu elang latihan industri kembali menjadi perhatian apabila ramai pelajar mendakwa kadar elang yang ditawarkan masih rendah berbanding kos sara hidup semasa. Dengan perbelanjaan harian seperti pengangkutan, makanan dan sewa tempat tinggal yang semakin meningkat, pelajar berpendapat elang yang diterima perlu lebih setimpal bagi membantu menampung kos sepanjang menjalani latihan industri. Kalau pada masa kini kita tengok macam harga kos, minyak semua kan kena pergi ulang-alik. Makanan lagi bagi saya around 900 hingga 1000. Internship mostly lah saya jumpa macam bawah daripada 800. Ada yang tak bagi juga, tapi saya rasa untuk masa kini saya rasa better macam 1005 tu dah bailo kot untuk pelajar kan. Dalam pasaran kerja yang semakin kompetitif, majikan bukan sahaja menilai kelayakan akademik, malah turut memberi perhatian kepada tahap profesionalism dan persediaan calon. So some common mistake that we found when students applying for internship is that they will start looking for an internship opportunity way too slow or too late. So for example, if their internship starting in few weeks, will be a little bit too late already. So try to make it or try to find an internship opportunity as fast as you can. Most of the time they have no idea what's the company they are applying for, so it's important for them to research and get to know the company better. Pelajar juga dinasihatkan untuk sentiasa meneroka peluang baharu, memperkukuh kemahiran diri serta bersikap proaktif dalam mencari pengalaman yang dapat meningkatkan nilai mereka di mata majikan. The opportunity for them to join this kind of company, because the real job environment, it's hard for them to even join a big company. So use this opportunity, because usually company they won't look for your experience, because all your background currently might fit the company needs. So it's a good chance for you to join a good company lah at that time. Use the opportunity. Inisiatif seperti program UKM Career diharapkan dapat menjadi pemangkin kepada pembangunan kerjaya mahasiswa serta dapat membantu mereka dari segi penyediaan yang lebih rapi dalam memasuki alam pekerjaan. Saya Farah Alia melaporkan untuk Nadi Bayi.